Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang sopai pi barok syak ka bate CTV rengkat bat kimat jong kane ke janmit sing baar kan riu tarik u Kyllalyngkot arajar arpun riu. Kimat Khubor na ke Jylla. Ka President jong ka Civil Society Women's Organization ka kong Agnes Karsiyeng kala lek wat jing tip na police booth jong ka Civil Hospital Shillong syapang wei nong bala keno ba ula do e la ka jong ka jing im. Kakong Agnes Karsiyeng kala yaitu ba unong bala ubrayap udai ubala tip kerteng kum u Ashok Tamang uba la laipusau snem karta. Kani kanong yalam jongga CSWO kala dawai gipulet bagi day ban pelong ya jing tokit ke babenya bat ban penheru dagi drone syagi jaka balaja kenang ban seimaran ya ke jing shisha syaki paiba lengba kilat Pyrthei Khubor. Chief Executive Officer jongga North Eastern Security Service Private Limited Sarat Kalita ula pendam ton hakmat ki jingdawa jongga New Trap National Youth Front Southeast Sora Circle da kabakular bannom shimshu ya kabai registration kabalong khatsan hajar tengka nagamenta ki security but arpo hajar tengka nagamenta ki babat ya ke post assistant security officer but supervisor u nong aiftin jongga HNYF Southeast Sora Circle uba banjob kongwir ulaya tu bau kalita ula IT hagaseng ya ka kopi jongga trading license bala ai da ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ula kularu ban pen benapai ba lengba ka advertisement lada don ki post ki ba like hapos post ni bat ka seng kala aipo rutang arpos ni ya ki bor penya jongga North Eastern Security Service Private Limited ban wengkam ya ki brio ki bumdei ki try Jylla. Ki nong yalam jongga all Jaintia Master Roll Workers and Labor Union. Kila lek ban yakendo ya u in charge Principal Chief Conservator of Forests u D Satya ban panjing pecai halor karta syong thai jong ki nong tray Master Roll kiba tray haknat forest. U advisor jong ka all Jaintia Master Roll Workers and Labor Union u ba Kru El Pariat. Ulapan syai syakid khot bagi lightly kimat yakren bat u Satya kilong ru halor ke jingdawa ban siu ya ka EPF syaki nong tray master roll bat ban pentre kam ya ka variable dearness allowance. Kaseng kala dawaru ya u in charge PCCF ba 4 day ban pensyong tat ya ki nong tray master roll katba ka joint action committee kampat ya kendu ya menteri rangba ke Jylla u Konrad K Sangma. Uba PT Saukme MLA Barim ga Maulai constituency ula banjur ba horket hordang omdei pan aijat syaupa yopoi syaka syongsang syongma. Ula pan pauru ba ban aijat syakiwe kalong ba mabha kumta don kam ban yaine hala ga jong ga jat ka kenja. Ula gerparu ya kai kikur saukme bakin mi syakhamat ban pentip syakakur habaja gino ke jingja basngsi naba laseng ya kakur saukme ban yakit ya ba habadon hapdeng kano ke jingpang jingstom pat kiwe jinge. Uba Nebitson Karlenai wujukot it ubana so yong ubasyong basa ka sinong umden site pra kabahaba po ka umroy constituency u lano senyang daki neps ai bat ki jainkup syagipait ba nong sinong ka sinong umden site pra kiba kamduna ka yo ka kot yakni lale harangkat ke jingiron lang urang ba sinong uba pailan kurba u secretary sinong bat kit khot jong ka executive committee sinong. Kakur saukme kala no jingyarap syaki kur gibala mat ya kejing pluk yeng bat gibala do lut ya kejing don jing em baro kat bakidon na kejing bam do jong gane geding kepala klang hamaulai nong lom kepala jah ka arfu artarik unok pra arjar arpusan hakapor kumba kat arsiteng mensngi haswa ban no jingyarap layo ya kejing kren no president rangba kakur uba di saukme ubalapan pau ya kejing ngulem bat ban aimen sim syakalong yeng ka kong ken teoriti saukme bat ka kong beautyland saukme
Mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi negasni ulaong baga Residue Upgradation Facility jongga HPCL haga jaka pun khoj pniang Havikash Andhra Pradesh kalapun klan ya ke jing persyang ban kentiu ya ke jing penbiang ya ke boarding hakari. Edapadi ke Palani Swami General Secretary jongka AIADMK bat Menteri Rang Barim ke Tamil Nadu. Ula khotbat weri ki pajba ke Jylla ban penkut no ya ke politik ke batang shiying kisem da ke batau ya ke Dravida Munetra Kazagam ha ke election syakaying dorba tauan ke ban long mentau senem arjar akunriu. Ka Election Commission of India kalapan benar baya ka draft electoral roll jong ka Jylla Uttar Pradesh on sa penmi pajba kabalong ka sinjam ka kongsan bha ha ka jingpen kre ya ka election jong ka Jylla. Kajing Aipor khaddu yaw Director General of Police ka West Bengal Rajiv Kumar ban IT ya ka kaipot sya ka Election Commission jong ka ri India halor ka jingsya tombor unong pek perman bakerpang balatung daka Commission haka South 24 Parganas District kan kut no mentagasngi. Ka Sarkar Manipur kala IT ya ka jingtokit syaga National Investigation Agency hadin ba armut ki brio kentup ya ka wei ka kentai ki lamansau haki arteli ki jing thai bom ha Bishnupur District ong ki he Sarkar negasngi. Haga jingpen kre bantem ya ki kam khai beain lengba ka khaput ka kanhon pulit anti-narcotics task force border range jong ka Punjab rengkat ka jingi trailang bat ki sipai BSF ki layok kurup arpo kilo drug heroin bat kemru ya saungut ki bala suba ba ki don kti kentup ya ki snar khai drug la pentip Director General of Police ka Jylla Gaurav Yadav negasni. Wei khuna shenrang ubala khat san snem karta ula syak kem ha Pathankot Punjab hagi pulit halor ke jingkeno baula sentiat ya ki bor pulit bat la keno ru baula sam ya ki jingtip buri lengba ki social media syaki tenat sentiat jongkari Pakistan. Katu kat ni teli ki seng samla puli jongka left wing ha Jawaharlal Nehru University kila pertasla persya yu Menteri Rang Bado kari Narendra Modi bat ya Menteri ketenat kampo yang jongka Sarkar Pedeng Amit Shah ha ke jingyalang kabalalong ha guerrilla dhaba ha Pelau jongka university. Menteri Sarkar Pedeng Larry Raj Singh negasngi ula penrem jur ya ke jingken tok persya yu Menteri Rang Bado kari Narendra Modi bat yu Menteri ketenat kampo yang jong Sarkar Pedeng Amit Shah ha ke Shlempuli Jawaharlal Nehru University Delhi daga baong baka JNU kala kelalong ka ketem ki runar bakentup ru wat yu Rahul Gandhi ka Trinamool Congress bat ki wei ki sengsan Pyrthei ki ba syong ha kaliang persya. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Nicolas Maduro badai nongelam jongka Venezuela bala syakem haka United States halor ke jingkeno bau dai budon keti haka kam khai drug haka jingsyak tian bishar haka sengi baar ulaong hakmat unong bishar ba udai ubakhoi basuba ba udai ru ukoidi thma. Presiden kari Amerika Donald Trump ulaong baka Amerika kam shimlayalek thma bat ka Venezuela bat kanom penbor hiru ban penlong ya ka election bat kantoru kani kari kadai ban penklan shwayala de bat ban trai thmai biang hadien ka jingsya kem nongelam jongka Nicolas Maduro. Habamat ya ka jingsya akan to ha Security Council nalaki jong ki parlok bat ki nongshun halor ka jingkem ya nongyalam jong ka Venezuela Nicolas Maduro ka United States kalaya dai ala de daga baong baka dei ka jingkem katkum ka an ka jingher thmaya ka Venezuela. Vice President jongka United States of America JD Vance hagas nginengkong ulaong baki bahiyang hasem jong Kim Shimladon hapo yeng hakapor ba wei nong tu ula persyang ban rung tu syaka yeng sa jong ha Ohio.
Vance ula ai khublei ru ia ki pulet jong US Secret Service bat ia ki pulet jong Cincinnati ki bala kem mardor ya wei samla bala arpun reus nem karta halor kani ki jingja. Kim Jong Un unong ilam jong North Korea ula lek banjengo ia ke jaka balasna ya umot sa akan mau na bentak sipai jong North Korea ki bala yap hakatma jong Russia Persia ya ke Ukraine hagaba ula yaro ya ke jing IT jong ki naga bentak ke Pyongyang ong kilat patai Khubor jong ke sarkar negasi. Kaladon ke jing Pyrthei ki tang suloi hajan ke yingsa presiden ke Venezuela ong ki Khubor. Marmar la pen kan ria lut ya ki brio ki basa ki ying sarkar jong ke Venezuela hagas ngin kong tang shumi kani ki jingja. Ki jing ken jing dia ki la kamno Kyllalyng jong ke Bangladesh Nationalist Party hagaba ki jing wat bnia bamenta ki tu bahkan don ke jing job ke bakrau ya kani ke party haga election ke ban salong hagari Bangladesh ke balabu banlong haga khat artarik urempang arajar arpun brio. Hado nyong million ngut ki nong Australia ki basyong basa hagi jaka basyabar jong ki nong ba ki bahe ki la syak ta bha haga jingplo ki klau ki betap la ong ka kaipot. Ka kaipot balapan mi da ka Climate Council and Energy Leaders for Climate Action negas ni kala maham baka Australia kan samat ya ka juk ka jingplo ding ke basyirkai kumbala ja hau Kyllalyngkot arjar arpsan ha Los Angeles, United States. Itu gilong gimat-gimat kublai.